So, hello Jussi. Hello. So I heard you have quite a special car here with us in some sense. So tell us about you and your car. My name is Jussi and I have a Honda and it's now here because for the service for the 700,000. 708 if I'm not mistaken, and the service guys here even told me that this is the highest mileage Honda they service here. Oh really? So you're a record holder actually. Nice to hear. So why did you choose a Honda? It was 2006 when I was planning to buy a new car. I always buy a new car. So there was a Honda, there was a Mercedes, Skoda, and Volvo, what I was thinking about. And then I make the decision about the Honda because it was good value for the money. So what did you need from the car? It's practical, big enough, it's reliable, and it's a very good equipment. For example, there's leather seats. Yeah, so convenient, comfortable. It's very convenient. Yeah. And it's silent and it's everything. Okay. So what have you done so far to make it last so long? Nothing special. Only the regular service. How often? Every 20,000 kilometers, about. That's quite a lot actually. And have you ever had to, for instance, between services, top up the oil or anything? Okay, not even check. Not even check. The car hasn't asked for anything or? No. Okay. So what's the difference between the service in Estonia and Finland? I think it's the service. People here, like in office and engineering, they are more friendly. They are more. I will get more information, and it's more value for the money. Okay. Has there, in those 700,008 kilometers, has there ever been like a bigger issue? Like, I don't know, have you had to change the engine? Have the engine fully rebuilt? No, nothing. Okay. I have done nothing with it. Okay, but is there anything? How do you drive the car? Do you drive it sparingly? Do you drive it calm and slow, or is there anything in your behavior that makes it last so long? I think it's one big reason is that I drive very calm, and it's I used to drive very long distance, so not in the city, not that much. So highway driving, long driving. So for me, it's just surprising to hear that. First of all, it's every 20,000 kilometers. Second of all, you haven't had to top up the oil. There hasn't been any major issues. And also that you don't switch oils for winter and summer driving. It's always the same oil, the same fluids that go in there. Because for me, my car has done 140,000 kilometers, and every acceleration I'm like, please hold on. And like every 1,000 kilometers I top up the oil because it burns a bit, you know. Yeah. And so in that sense, it's quite an achievement. Oh yeah, maybe I should buy a Honda. Yeah, sure. So what's the future plan with it for you? I don't have any special plans. Now the first plan is that I will try 1 or 2 years. At least how it looks, it lasts in a good way. Yeah. That of course I need to replace this and that. Then I have to consider that. Is it now time for the change the car? Yeah. But maybe 1 or 2 years. So no idea to hit the million? No. Okay, fair enough. Rääkisin nüüd Jussiga pikalt tema palju sõitnud autost. Mis nüüd sellel hooldusel siis ära tehti? Tegime siis tavapärase väiksema hoolduse, mootoriõli vahetus, jaotusvedeliku vahetus ja salongiõhufiltri vahetus. Ja lisaks läks nüüd vahetusse tagumised piduriklotsid ja kettad. Ja paar gabariittulevirniat. Ja sellega hooldus piirduski. Normaalselt kuluosad ühesõnaga. Täpselt nii. Okei, kas sul tuleb ette ka mõni siuke suurem asi, mis selle autoga on, olete te nüüd pidanud siin Eestis ette võtma? Jah, see auto hakkas meil hoolduses käima aastal 2015, kui tuli 420 000 hooldus ja soovis sidurivahetust. Siis me teostasime sidurivahetuse koos siis kahemassilise oorrattaga, mis oli kulunud. Ja nüüd, kui see õlivahetus oli, kes seal meistrimees ütles ka midagi, et oli see põletanud õli või oli kogus normaalne või kuidas see nagu üldine tervis sellel masinal tundub?
Mootor ütleks nagu tehasest välja sõitnud, nagu esimene hooldus oleks olnud, et õli ta ei võta kliendi sõnul ja välja ka ei leki, nii et. Okei, ja sinu hinnangul kaua see auto veel võiks sõita, vastu pidada? Ma arvan, et kui sama püsivalt seda õli seal korrektselt vahetada iga 20 000 tagant, siis ma arvan, et miljon tuleb selle autole kindlasti ette. Okei, kas sellise nii suure läbisõiduga auto hooldamise puhul on seal mingisuguseid nippe või asju, mida silmas pidada? Kas teie poolt või hoopis omanikule? Ega ei olegi 1 aasta või 20 000, nagu Honda on ette näinud, hooldada nii nagu ja ega ei oskagi midagi rohkem soovitada, et kõrvalised helid tulevad, tuleb kohe pöörduda esindusse, kes siis ütleb, kas on hea või halb. Okei, ühesõnaga mõistlik loogika alusel. Ja antud auto puhul siis Soome, ma eeldan, et seal on head kütused, diisliga pihustite asjadega probleeme pole olnud. Okei. Sõidab väga hästi. Kas nendest autodest, mis teil siin hoolduses käivad, on seal mõni oma läbisõidult veel lähenemas sellele 700 000? Minu teada ei ole. Siin majas mina vähemalt ei ole näinud, et on Accorde, mis on olnud 300 000 ja natuke peale diislit, aga 700 000 on meie jaoks esmakordne. Ja mis teie kogemusel on olnud, et kui suur on see kilometraaž, mille pealt võib mingisuguseid suuremaid muresid märgata, millal autod lõpuks lähevad siis ära? Raske hinnata niimoodi, et meil on neid diisleid olnud, mis on juba 80-50 000 läbi sõitnud ja on ketid puruks. See on kõik jälle, et kas on õppesõiduauto, õlisid ei vahetata, Eesti on rasked tingimused. Inimesed vaatavad seda 20 000 välpa ja mõni sõidab seda 20 000 4 aastat. 4 aasta pärast see õli on seal, me teame, et need autod ei kesta. Kas nüüd selline läbisõit, kuidas see selle auto turuhinda mõjutada võiks ja kogu poole? Et pigem minu silmis selline suur läbisõit on, kus juures see on juba nagu auasi või siuke uhke oleks omada sellist autot. Jah, et ega ta kindlasti maha ei tee seda hindet, aga ma ei oskagi öelda, et eks see on see, kes ostab selle auto. Kõik ajalugu on kirjas, kõik, mis on tehtud. Miks selle autoga peaks midagi juhtuma? Ja veel üks omanik ka, see on veel pigem... See on ikka väga hea. Ja see on isegi tähtsam vast kui mingisugune läbisõidunumber ja see, et on korralikult hooldatud siin ikkagi. So overall, nothing more than good luck and way more miles for you and your car. Thank you very much.